precious name. Oh, the redeemed worship Him now. Thank you, Jesus. U is 'n heilige God. The redeemed worship You now. Holy, holy are Lord. Thank you, Jesus. Kan ons hierdie heilige God aanbidding prys gee? What a privilege to be in the house of the Lord this morning, to bring honor and praise to the God who is good and mighty, able to save. And as we worship Him this morning, we acknowledge that we serve a holy God. God is holy and has given us His word, who is holy, who can change our lives for the better. Greetings to the leadership, extended leadership, Pastor Mars and his wife, Pastor Henry and his wife. Apologies for Pastor Opelt and his wife that's not here this morning. Greetings to all our visitors, everybody that is here this morning. I believe that the Lord is going to bless you. Thanks for those, to Miriam and Auntie Connie, who really blessed us with their testimonies. And we can now this morning value our health. Die bares, ons moet ook bietjie versigtig wees hoe ons eet. En nou ons te kere gaan, dat ons later nie. En is eintlik maar baie kere wat by die liggaam ingaan, wat ook baie keer veroorsaak, dat ons allerlei siektes op ons self bring. Maar die Here is getrou, en ons eer die Here vir wat die Here vir Suster Miriam en vir Suster Connie gedoen het. Amen. Kom ons gee die Here 'n wonderlike prys. I also want to extend a heart warm welcome to Brother James. He's from East London, and he sent me an email, and he said to me, thanks for the word, and he's following us. And the prayer of my heart is, Brother James, if you are listening this morning with your family, that the Lord will bless you, favor you, and grace you. We are speaking this morning on 2 Timothy 3, verse 1 to 2. Last week we spoke on ungrateful. This morning we are going to speak on unholy, onheilig. For the sake of time, there's a lot of scriptures that I'm going to read, but I want you to follow with me in the Bible. And if you can make notes, make your own notes, go home, go do your study, and go read, and ask God to reveal unto you biblical understanding. I love the Amplified translation, the Amplified, let's read Afrikaans. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Dat moet julle weet. Moenie onkundig wees sê, jy geweet nie. Jy moet weet. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. Vanoggend gaan ons praat oor onheilig. Die ander vertaling sê, you can be certain that in the last days there will be some hard times. People will love themselves and money, and they will be proud, stuck up, rude, disobedient to their parents, and they will also be ungrateful and godless. The Amplified Bible says, for people will be lovers of self, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, disobedient to the parents, ungrateful, unholy. Vanoggend gaan ek met u praat oor onheilig. Today we are going to talk about unholy or godless generation or godless people. All believers, those that believe in the God of the Bible and have submitted their lives to Jesus Christ, lives in an unholy world. Die baros ons wat die Here vrees en God dien op grond van sy woord, ons lewe in 'n onheilige wêreld.
Some face extraordinary temptation as they live in the midst of a sinful atmosphere. We are faced with temptation as we live in an ungodly atmosphere. The Bible says in 2 Corinthians 4 verse 4, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Hierdie wêreld en die rede vir sy toestand is omdat Satan die God van die wêreld is. And that is the reason why the world looks as what it looks. The Amplified American Standard Version says, in whom the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, taking hold of their minds, controlling their minds, and filling their minds with unholy things. Kan u vandag, as u vandag rondom u kyk, dat die goed wat vandag gebeur in die media en waar ook al, raak al hoe erger. Is dit nie waar nie? Kinders wat verkragt word, raak al hoe jonger. And we are living in a generation and in a demonic system where people becomes lovers of the thinking of evil. People don't have any fear for God. Die video van hierdie seuns, wat hierdie jong seun op die skool in Milnerton Hoërskool so wreed aangerand het groot opslag gemaak. And this is just a sign of how cruel and how evil society has become. Ek gaan nie my daaroor uitlaat nie, ek het my eie opinie rondom dit. But I pray that these young men will face the full armor of the law. Therefore, wherever the believer finds himself, he or she are under tremendous pressure to compromise ethical and godly standards. Kom ek verduidelik gou vir u. Elke plek waar jy as kind van God jou bevind, het jy by die huis, het jy by die werk, het jy in die community, het jy op die skool, in die campus, oral waar jy beweeg, is jy onder geweldige druk om jou goddelike waardes te verruil vir die system van die wêreld. Ek het gekesel jare terug by 'n plek, ek gaan nie die plek se naam noem, jare terug gekesel by 'n plek. En gaan sit ons nou eendag daar in die eetlokaal en ons nou almal sit en eet nou daar en hier kom 'n meisiekind in en sy vloek verskriklik lelik. En elke tweede woord wat uit haar mond uitkom en vloek sy en verneem sy toe daar by iemand, maar hier sit 'n pastoor. En sy sê vir my die woorde, toe ek hier begin te werk, het ek ook die Here gedien. Jy gaan ook nie lang die Here dien. Because we are pressed by systems, evil systems that wants us to lower our standards and submit to the standards of the system. Everywhere where the believer, waar jy werk vanoggend, word jy gekonfronteer om jou waardes te sak en te bring met die waardes van hierdie wêreld. It is clear that according to the Bible, God does not intend for us to withdraw from contact of this world, of the non-Christians, but God wants us and order us to be the salt of the earth and the light of the world. Jy is daar geplaas tussen al die ongoddelike werkers wat saam met jou werk om die sout van die aarde te wees en die lig van die wêreld te wees. Nie om saam met hulle te lag as hulle vuil grappe maak nie, of saam die vuil grappe te maak nie. You are in an ungodly system. You do not lower your standards because this world are under the influence of Satan. Mattheus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? We get Bible-believing Christians that worship God on a Sunday, but on a Monday they are making jokes with unbelievers and are laughing about all this demonic and unholy things. En so het die sout laf geword. Jy is meer 'n voorbeeld vir die sondaars
daar waar jy werk nie. God has instructed us in 1 Peter 1 verse 16, be holy, for I am holy. 1 Petrus 1 vers 16. Wees heilig, want ek die Here julle God. There's no compromise. Baie gelowiges sê, ag wat ek die Here verstaan niks. When it comes to holiness, God has already laid down the line, be holy, I am holy. As jy al middellyn na tussen nie. Ek kan maar die gemors aanvang, kan ek maar net later gaan bely, daar is die middellyn vir dit nie. Die Bybel sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. It is clear what God desires for every Bible-believing Christian, to live your life in an evil world. Paul the apostle came when he writes to the Philippian church and he emphasizes what Jesus has said. Philippians 2 verse 15 says, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in. As daar een skrif is wat hierdie ding net clearly define, dan is dit die skrif. Ons lewe in 'n morele krom en 'n geestelike verdraaide geslag, as waar die kerk leef. But we need to shine our light in this crooked and perverse generation, so that people might see that we are not going to lower our standards. We are standing on what we believe. We are never told that it's going to be easy to live in an ungodly environment. Geliefdes, is nie maklik nie. Om by 'n plek te werk waar hy heeltyd gevloek, ingeskel, ingedit en die onderglike goed. Groot getroude manne wat praat, hulle met ander vroue geslaap en all these ungodly things. It's not easy. Hulle sê, is swaarder om saam met 'n klomp vroumense te werk. Er is nog swaarder om saam met 'n klomp mansmense te werk. Paul said to the church, you have no excuse. Although the system is crooked, you need to set the example. You need to live right, morally right, in this crooked, spiritual, perverse environment. 2 Timoteus 3 vers 2 sê, almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervul word. Het gaan nie vir jou maklik wees. Hulle gaan lag in jou gesig, hulle gaan jou spot, hulle gaan van jou praat, hulle gaan jou godheid uitlag en alles daai. But listen to me, if you want to be holy, stand on your principles. Anyone who belongs to Christ and wants to live right will have trouble from others. But instead of withdrawing from contact with this world, we must strive to resist its influence. Jy gaan nie apart een kan sit nie, jy sit tussen hulle om hulle te beïnvloed. 'n Kind van die Here gaan nie in die cloakroom en dan vat hy sy kos, hulle sit hy in die hoekie en die Sondag sit daar nie, jy sit tussen hulle, maar jy beïnvloed hulle. Is dit die waarheid? And when they talk about unholy things, you speak about the holy things of God. Maar die gelowiges wat daar een kant sit, en hoe gaan die lig in die duisternis skyn, as jy daar een kant sit, en jy wil nie, no, God didn't call you not to make contact with them, God called you to be amongst them, and to influence them. Sout gooi jy nie langs die kos, jy gooi hom binne die kos. Is dit die waarheid? 'n Lamp sit jy nie onder 'n maat emmer nie. Hulle moet weet by die werk hy's bekeer. Hulle moet weet hy dien die Here. Hulle moet weet hy's 'n man van principles en 'n vrou van principles. Believers must resolve to live by the convictions God has given in His Word. Therefore, it's utmost important, if you don't know how to live, study the Word. If you don't know how to enlighten your life, read the Bible, because the Bible is the basic instructions
before leaving earth. You need to read your Bible and allow the word to speak to you and to correct you. Jy lees nie die Bybel vir ander mense nie, jy lees die Bybel vir jouself. Is dit die waarheid? En as die Here met jou praat deur sy woord, dan gaan jy op jou knie en sê jy, Here, ek staan skuldig, verander my. Satan knows that if he can lay hold of the pulpit and if he can influence the preachers that preach less holiness and more happiness, he can hold the church captive. Satan weet, as ek net die pulpit kan kry en ek kan predikers kry wat meer goed preek as heiligheid, dan het ek al reeds gewen. Are we seeing this today? Absolutely sure. We have more preachers that preach more happiness than holiness. Therefore today I'm going to shock you, and now it's truth. That's bietjie hard, maar is die waarheid. We got today men sleeping with men in the church. We got gay and homosexual marriages endorsed by the church. We got leaders who sleep with followers in the church. Pastors sleeping with young women in the church. Ek het vanoggend dus sit en dink ek aan, as die meisiekinders in die kerk vir jou as die pastoor sê daddy of papi en jy slaap met hulle, dan is dit eintlik letterlik slaap jy met jou eie meisiekind. Is dit nie waar nie? And this is happening within the church. Why? Because sexual immorality and pride has become the norm of the church. Dat het gemaklik vir die kerke word. Ons het vrede gemaak met die gemors. We as leaders and pastors has become prideful and boastful to repent when we do wrong. Nie die mense moet maar bekeer. Ek gaan nie bekeer nie. Hoekom? Why? Because we value position and title more than holiness. Hoekom? Ek kan mos nog nie gaan bely nie. Wat gaan dan word dan van my titel? Wat gaan dan word van my posisie? Wat gaan word van my aansien? And because we value position and title more than holiness. As because the church has become prideful leaders. Men that do evil things, but hiding behind the mantle. Daarom die vraag moet altyd wees, as ek so sien die ordeningsdienste wat plaasvind, vra ek altyd met die vraag af, wie ordeen ons? Tweede vraag is die, wat ordeen ons? Want baie kere wil die man net die mantel hê, om hom toe te maak met die gemors waarmee hy nie gedeel het nie. En na die paar jare vind ons uit, maar die man het met 'n meisiekind in die kerk geslaap. Hy het nooit gedeel met die ding nie, maar hy het gedink, as ek die posisie vat, gaan ek die ding toemaak. You cannot cover sin with a mantle. Or with a position, you need to deal with sin. Daarom lyk die kerk, soos die kerk vandag lyk, in die wêreld lag oor die goed. Because the other thing is, where is the man of God that preach more holiness than happiness? Man, geliefdes, kom ek sê vir jou, as jy raak jy ook vir my kwaad, but I will preach holiness, want die Bybel sê sonder heiligheid gaan niemand die Here sien nie. Ek sou liewers nie die kar wil hê of die huis wil hê en hemel toe wil gaan as om al die pragt te hê en my oë in die hel oop te maak. Want die kerk van die Here Jesus Christus het magsbehep en posisie dronk geword. Almal wil vandag apostels wees. Gister toe gaan by Adrian sê hy stop in die kar neem, toe sê sy klonkie vir my, Uncle Bishop. So ek het nog 'n titel bygekry. So you call me Uncle Bishop. We are living in a church environment where people love position more than they love holiness. And people running for stuff, but they do not deal with the demons that is threatening him.
Ek het nie gedeel met die goed in my lewe nie. Ek het nie gedeel met die goed nie. In die week het ek gehoor van iemand wat met my gepraat het, en is hartseer as ek hierdie goed hoor. En hierdie man was onlangs, hierdie jong man was onlangs geordyn as 'n apostel, en gister toe hoor ek 'n verskriklike dinge, dat hierdie man is in 'n buite-egtelike verhouding, en dit breek my hart, en daarom vra ek my, vir wat het ons geordyn, en wie het ons geordyn? Are we so in a hurry to throw oil on people and to clothe them with a mantle that we do not ask God? Who are we ordaining in the church, and who are we putting forth in the church? Where is the holiness? Where is the men and the women of God that will say, holiness, holiness, holiness? For the sake of time, I'm just going to make you one example. How do I, as a believer, need to act myself when I am in a situation where I am tempted by evil? Gaan saam met my na Genesis 39 toe. Genesis 39 vanaf vers 6 tot 11. I want you to read from verse 6. Genesis 39 verse 6. You know the story about Joseph coming into the house of Potiphar. Joseph came into the house of Potiphar. Let's read verse 6. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught to had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. Verse 7. And it came to pass after these things that the master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said to him, lie with me. But he refused and said unto his master's wife, behold, my master who'th not that is with me in this house, and he has committed all that he had to my hand. Verse 9, there is none greater in this house than I, neither has he kept anything from me except you, because you are his wife. I say, hier is hierdie huis is nie groot as ek nie, en ek het niks onderbehalwe u, omdat u sy vrou is, hoe kan ek hierdie groot ding kwaad doen en teen God sondig? Now if you read verse 11 in the Amplified, the Bible says, verse 11 says, then it happened one day, no, verse 10, and it was that she spoke to Joseph persistently, day after day, but he did not listen to her plea to lie with him, with her. Listen, Joseph, a God-fearing man, came, be sold, come into a house that is run with no values. Joseph werk in die huis van Potifar, maar Potifar se vrou het geen waardes nie. Persistently, every day she spoke to him, lie with me, lie with me. As Joseph by die werk gekom het, dan was sy seker verleidelik aangetrek. Dan sê sy vir Joseph, slaap met my, slaap met my. So he went to work facing all these temptations. Hy kon by die huis gebly het, hy kon gesê het, I'm gonna resign, I put in my resignation, I cannot handle this. But Joseph was a man that fear God. He will not lower his standards to sleep with the master's wife. Want Joseph het geweet, ek weet die God wat my geroep het my geleer, dat in 'n huwelik kan ek nie krap nie. Hy sê, jou man het alles in my hand gegee, maar nie vir jou nie. She had no values, but there's a young man in the house of Potiphar who knows the God who ordered him to stand in the values. Staan jy nog op jou waardes daar by die werk? Of as hulle vir jou die kan bribe om my posisie te kry, dan jy eerste dag? Joseph, the Bible says this woman came to him and daily, onthou net daaraan broers, dink gou net daaraan, daar is 'n pragtige, soet dingetjie, daar by jou werk, wat elke dag Pastor Henry as jy by die werk kom, wat vir jou sê, sy sê nie môre nie, sy sê slaap met my.
Every day persistent. But Joseph knew what she was doing and he stand his ground. Joseph kan ook gesê, die Here sal verstaan. And she went out of her way to organize a day because she had the roster. Sy het geweet, almal gaan vandag buite week. Joseph werk al in die huis. Planned everything. And the Bible says when no one were in the house, she set it up for Joseph. Toe gryp sy hom, sê die Bybel, slaap met my. Maar hy gooi sy mantel neer en hy hardloop, want hy het geweet, dis nie in my posisie of in my mantel nie, dis in my beginsels van die Here my geleer. I would rather lose my position, but keep my values. I will never compromise my values. Hulle kan maar my titel afvat. Hulle kan maar vir jou bedank en vir jou promote net omdat jy op die waarde staan. Laat hulle maar die values, laat hulle alle goed vat. Luister, die Bybel sê Josef het nie sy mond oopgemaak om homself te verdedig nie. Hy het in die tronk gaan sit vir 'n ding wat hy nie gedoen het nie, because of values. How do we need as men of God and women of God need to portray ourselves in an ungodly, evil environment? Die grootste egskeidings die grootste buite-egtelike verhoudings begin by die werke. Dis nou stil nou hier. Nee, maar moenie worry nie, alles hier, alles verskoning gemaak vanoggend. In an ungodly environment, the devil's gonna challenge your values. Jy kan hier koordans, jy kan hier skrifte quoteer, jy kan hier getuig, jy kan hier bid aan die spiekspat en in tale praat, maar when you are in an ungodly environment, this is where you will be tested. Tested at an extreme measure. Dis nie 'n vrou wat een keer gevra het nie. Dis 'n vrou wat elke dag gevra het. Every day she spoke to him. Elke dag as hy ingekom het, en luister miskien die hele dag, terwyl hy besig was om sy werk te doen, but the word of God says, Joseph said, how can I sin against God? Die attitude van Joseph, hoe kan ek teen die Here sondig? Hy sê nie, hoe kan ek teen Potifar sondig? Hy sê, hoe kan ek teen die Here sondig? Because my values and my beliefs comes from him. This is what I say to believers this morning. Are you failing in an evil environment where you live and where you work, that you are setting down your standards and you are afraid to stand up for what is right, what is godly, and what is biblical for money or for position? You will be tested. Your character and your integrity will be tested. But the question is, are you willing to say, like Joseph said, I will not sin against God, because my principles and my values is in the word. Hy het my gesê, wees heilig. Ek die Here, nie net heilig in die kerk nie, heilig waar ek ook al beweeg. When somebody wants to touch me, when I have somebody gives me an inappropriate invitation, that I need to say no. Dis hoekom ek sê altyd vir broers, manne, as die vrou vir jou 'n boodskap stuur en dis verleidelik, moenie eers antwoord nie, blok net. Sy moenie eers hi sê nie. Sy moenie eers aan haar kyk. Sy moet net toe blok. Because it's an open invitation. An open invitation to lure you in. The Bible says daily she challenged Joseph. But he came to work because my life, my
character and my integrity is grounded in the Word of God. I want to live holy. I want to live holy. You can see the end. He went to prison. But God took him out of prison and put him back into the palace. Al verloor ek nou hierdie goed. God gaan 'n omdraai met my loop. Om my weer te bring waar hulle my nie wil hê ek moet wees nie. Just because I'm a man of principle, I'm a woman of principle. I know values. My life is built upon the precepts of the Word of God. And I love the Word because I know this is how my life is going to be directed. Hoe gaan my werkskollegas na die Here toe kom as die sout daar by die werk? Want ek en jy is laf geword. Ek wil eers praat van Desember maand, ek is klaar. Ek wil eers praat van die afterparties en die afskeide nie. Ek wil eers daar gaan nie. Want jou kaartjie is al klaar betaal. En hulle het al klaar gevra, brother is brother daar? Want hulle weet, brother, laatste jaar het brother die vloer opgemaak. Brother het heel jaar gepreek. Maar Desember maand, toen sy die brother verlof met Here. Gee my afleid van vanavond, Here, asseblief. And so we compromise. We compromise. Daar kan ons nie verstaan hoekom die mense by die werkie tot bekering kan kom nie. Omdat die lig het dof geword en die sout het laf geword. I believe God is speaking to us this morning. Here roep ons vanoggend weer op. As jou sout laf en het jou lig dof geword. Iemand se bekering daar. Daar's dalk iemand wat 'n grap gemaak het en gesê het hoe hy met 'n ander vrou geslaap het, hoe hy cheat op sy vrou en dit val op jou oor dat jy hom dalk een kan roep en vir hom sê, weet jy, ek wil met jou praat oor die waardes van 'n huwelik. Kan ek gou dit met jou deel? En terwyl jy met hom praat en jy met hom deel, sal die Gees van God op jou gehoorsaamheid, sal die Here met hom werk en dan word 'n huwelik gered en dan sal hy na jou toe terugkom en sê, weet jy brother, die dag, suster, die dag toe jy met my praat, ek wou uitgestap het op my huwelik, maar hy môre toe jy daar in die eetlokaal saam met my koffie drink en met my praat en vir my 'n gebed doen en die Here my lewe verander. Daar's mense by die werk wat deur jou lig na die groot lig toe moet kom. Maar omdat ons nie staan op ons waardes en prinsipels nie, kan hulle nie gered word nie. Want ek is daar by die werk, as 'n gelowige, ek bid meer. Die gelowiges, hy bid net, Here, ek soek bevordering. Here, ek soek werk. Hy's niks ge-worry oor die sonde. Here, dat hulle, hy het nog nooit eens gebid, Here, red die sonde wat so lelik praat nie. Hy bid net as hy jou mond oopgemaak het, Here, asseblief, ek soek 'n increase en ek soek 'n promosie. Dan die Here gaan speel met die ding. Jy wil dan nie eens hier met die mense praat, as jy daar gaan jou kop nog groter raak. And God is taking you through a process. We need to love holy people. Ons moet heilig begin leef. Kry jou lewe in orde, man. En ons leef heilig voor die Here. Ons is nie perfek nie. Ons vra die Here om ons te vergewe, but let us live a holy life before God. Ons het so pas van gesing, you are holy, Lord, there is none like you, but how can we worship a holy God, but we do not follow his precepts and his things. Die mense daar by die huis is te Anna weet, dis 'n geredde vrou die. Jou buurmense moet weet, dis nie 'n kerk, as mense sê, hier's kerkmense, dan moet jy weet, dis afvallig. As jou buurmense sê, hier langsaan bly kerkmense, dan moet jy weet, hy's afvallig. Mense moet sê, hier's dienaars van die Here. Kerkmense gaan dit Sondag keer toe. Mense moet sê, hier's God se kinders wat hier langs aan my bly. People that lives according the standards of the Word of God. En vanoggend roep die Here vir my en vir jou op. Kom ons staan, kerk van die Here, en ons sê vanmôre, Here, help my. Help me, Lord.
so that I can live a life that is holy, that brings honor to your name. 'n lewe leef wat heilig is voor die Here. 'n lewe leef wat God verheerlik. 'n lewe leef wat aan God eer bring. Dat te midde van my foute en my vlekke, dat ek lewe op die standaard van God se woord. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Kom ons lig ons hande. I love you, Lord, For your mercy never fails me. As daar iemand is volgens wat sê, pastoor, ek is nie bekeer nie, en wil graag my hart vir die Here gee, kan jy vorentoe kom en wil saam met jou bid. From the moment Moment that